Adom TV Badwam kase ni si ha no pay yeda CP so je bre ehweye nti ene upie dia nyame fa nkomra wai na se won drive nko ade a share live on Facebook/Adom TV yeda se egusu aye eche yenya hwe amamu a enye coupon a ene odi be hia mu e wo National Theatre tie no de Madaroma ene nso yese eche bi omahene kwabna sante ejina so den ai wo ye be mangasa Ninya mene amboa mene helanka we hwehwe amesifo memu akwa be well e kan fo kra nti men kan hwe me da wasipi J Ray sha so ene arapei erade ndomu amen wa wade emu ntokwa tese watoba ha ayaha so person do aware ne be cross 2023 ujai ameo abre ke kansem obamabu aware potomato aware we de maintenance da manu me ho kra se be ko ware ye onyame ndom saa wade na emu nsem ne ya age nsem no no nsama ne mra bag amen nyame anim ne se o ko eme eno ada me ko so menya na hwe Nkrata idea from down one. Egu aware. 24. So many ngwa. So many. 24. E just o bankran ni Kumasi dia. Be 300 kura. Minkai. Omo munya mfale kura the doors. Madaroma. Eye trend bia eno so no e ha adwene yie pa. Nipa bebra agija, nipa bebra to ba ha. Nipa bebra ni so ade hunu ntimi mmamu. A lot of factors. Ebisu abusu omufrim ebisu mema ne oba na nkasa omo ne ye entitie bi a ede ma ebinimo asafo ne bi mu nhihye everybody has a role to play onyame ndum ye nyina ho amen I'm telling you this is a very serious issue eja da fie bi mu sisi am no kasa ba mpe be me ma be ma mpe be ma emma ana afia koye asemamai asemu Madaroma onyame nchu bompa ya bisrewa onyame nti nanim nkyere wa wade mo afesu nsem si a mo susu nkasa na mo kika nyoma bia kokwa mu ya homuti ti mesre onyame dom yen amen ya ewom ni ya bebam nyina no ma sa ahoden ni nyansa ne ahobrase ne nukuridie ene akokuduro a betim de agina se ya sipene ye se ebra so se ye kwa wade a enti me hwe nim tote me hwe nche ne nche me enkofa ahomtie ana nhihye bi ana abusua bi enkoka se wenti ofria enti me ko ware wa we first chapter 9 lessons chapter 2 na dia be second chapter na me beba ho de ayi pa na mesra mo so anwumaku ahodo no ye de saa fridge nketo ni bia beji si wo se wo ho anu afa cup keto bi no anum kakra wo afa cup amudi ayi dro ben ni ankura ni gallon extra no mesra mu disposable na okay dispenser after nipa bi ni mu ba adwuma won de nyuma bebre ma koko wusuchi o nipa ni bi ba adwuma se dia mesra mu ya disposable cup fia bi your friend is shemema na wo de abo na wo je ona ko after the dro ben nyina mu de ba so dispenser dro ben se so no boy di o mesra mu Baby a Ghana ni benya kwanya bia obu mra ma ne bro so dro ben obi ebi nyakoma twa nkra ba abetwa ko aden dispenser ne ye pa ona okono pa ona okono wo bi aba osu nkra bia wo ye afa kra ne ya bre ya won kase otiri we beyi wayi bone afa de won kase wo fa food flags be say wo di abaso anu pra so ni nyina ha o tu nyina fi I just say Adom pipe the dispenser be pipe say misira mo mi ehwe yie o mo mi so no boarding 5 city dia no ni eti nyame boarding eti top 5 ba kwa dia kanya ya shamba say misira mo e be share masa because you see enum nsuo mo yi pa nsuo de be num de ba mo so mo nto bo ase you know mo to nyoma yie na say no be si ko ya every yan kase etiri wan no ma be si ba ka chiro say onyame adma kwasiada enyume no so fiada o enyume no so ni ahase na afa ni e be hase da bi no so ni ahase
Sa 9 lessons no. Ana carrot aye kowe kakra no. No so pepepe ni ahya so National Theatre. Mesrew you say u ticket no 30 Ghana cedi. We 30 Ghana cedi. Na minim de ba afia man kwa so ni ampadi ni malam. Even say Mauli Adom so. Adoye no minim za omo de tete ya na afide ko ni omo de biti ni pa bebiri na ade a. Omo say we no. Ticket na odi ko National Theatre 30 is no. Omo do ma fa to omo say na otwimu ni na omo cha na omo che. Na Friday ya che. Anko mo mi musa kura say question bi omo so da bi question bi e no ma ye ni mo di dwa che, ma fa yonko ache, mo je bra hwe ache, intiri bibia fa che. Edi ene o fa no ache ana fa. O fra na di ache wo. So ache nti very very important. Say omo so kire do o kwan so go so. Maka kire ope bi so ato a Bachona Total. Bachona Total. And I say, Oba multimedia had say Joy FM your front desk. Obenya biato. Afi opa so the comfort of your home office. And I say maybe obi na auto be there. Osha o call line akota star 713 star 003 hash. Na afi what follow prompt na una okono. Inti star 713 star 003 hash. Na afi udi di ujuma na bibia kwa kama na what hold no online. 30 Ghana cedi. Kosiada National Theatre. Enyime no so na ahase eti obehu enipa binim ti se o man ne kwabna sante na aja wona na bedidi nkomo. Mesrew uhumia enkase pi. Uhumia enkase pi. Minim se de obeka oh wow. Oh, se won so sama. Ti ana TV na moye. Oh wow. It's how you be mamu ankasa. Oh wow. Eti no ye be wow sa de 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 yapon. Eti Ghana for so wona yisini akuku dam na nkasa e Ghana ha no dodo na so ebeje bere no aba multimedia adwuma eku fo so no wona beba na fe bia akokama ide ma ti number odi frame ko answer ma comment sem so no 0302 211701 ekosi 4 0302 211701 ekosi 4 na osmosis minim afo ni ntime frɛ wa wagibida wa wagibida ojo osmosis minim say sa video na atodwa o social media wo hu bidia akwa bi akoto bayre wasense bayre mu wan nyina na oso oto bayre ba ko ye 1 cedi ana odi abufu akoto bayre odwom baye mu na otwitwa no tete ye twitwa ya chia ma no 1 cedi no otwitwa no wanya mako 61 so say okay e jodo de edi pa na adwimbo ne be wetrim wo beto bayre ye twa no ba ko 1 cedi edi okoto bayre mu ana otwitwa mu sa no nya 61 pieces edi obusa say aden 1 cedi times 60 yeah Eson fa so ngo. 0302 211 701 equals 4. If you ebise okwu. Ono abo okwu anope ya muache mu official pa. Hey, Osmo. Hello? Hello. Oko, ya mu official pa. Me pa cho me mu so. Afisa say na nkwa hoden wo ho. Amen. And ye no krepa. Na ofrefi hia no pay. Me patro no pe me frefi dodowa okay. Na nyame aduma kwasi ada baba me patro nyankopon eche nkwankwan dia mo be hu no na ujinem ti ya say me ma ticket ne ba ko ho me patro sa pepe na ya wo hwe Adom TV program be na ahwe me patro tema programs no na early morning news ne dia ya no papa dia mitie me tie pa okay ya da se ti ya jawdin ne wo bibia no ma ya sound engineer u ba na wa ba beje me patro yo nyame hwa obebri akofo me da se nyankopon hwa Adom multimedia for enyina adepa mo ye ma mo listeners ne mo viewers na ya da se na ponsan wo so na no pa ye mo official pa Afia me Jesu bro afia ma tu yasumdie afisa se na hoden ne nkwa wo ho Adom ne kwa Adom amen kuma se boko de sense se tia boko ja de to dia tie boko asumdie sa je bro nya frama no ana ja na yambo abetimi aba ebe yiri kakra ma makura na sa nsa do fo we kire be ba maye sa ya da no sia se ya na jumadi ne dos wo jumadi bebre o mikro makoma dai oh wow we elder na say e pa cheme ti odama sa bebre na musa sa o elder na
Oh, David. And now your tomatoes full. Ono aye no ono anadwuma. We your tomatoes full na. And I said your mind can akoma daddy and toast no. And your tomatoes full. Akoma daddy and toast no. Akoma na tomatoes madam bi na tomatoes full. Okoje bank besia e de koye tomatoes adwuma. And tomato dive afe no. Tomato hwehwe see from the ball be say from na me say so chen nipa wagogu wa say oh kafra e chia ya da se pass wa friend afisia pa so enti ya da CP 0302 211701 ekosi 4 OPK fro OPK yemo official pa ya OPK hello OPK also OPK yemo official pa afi ko ba tue afisa say na nkwa ahoden wo ho na bibia o na Adom TV so e ko na nimpa eme na wo efi hia no pay but me hwe mu free go so afu go oh na baba de go so meba hey OPK we dey wadaroma we dey 2022 now just suban we wo ho oh me ya so be OPK aka we dey mamenka say we ye we dey na say half homecoming na say homecoming me advert pa it chok wo ya me boa afo abrochire ni Ghana nyina no lafi na homecoming na enkoso na afo so ede enko de it ye fasi ya na enye eyinu na lessons ye carols ayewe ye chi afofo nyina bye OPK boss pa de OPK de Oma, Evelyn, hey. Hello. Hey, eja we de optimize PR pa de board to so. Evelyn. Hello. That is say. Me pa che you na mo so e. Boko, wo nyu bi tuma ya na. Me pa cha fe pa. Na me chese wo nyu bi tuma ya na bia na nyu bi ka wakoma. Silent night. We me tuma to bia. Enyu me na ba to. Zidon. Me pa chai. Tu e. Pa che you. Zidon na me yo he. Ko to wa de. Oda se me tujo. Ne zidon ni na. Mawa koma ne wonzedo. Zidon me se oda zidon. Oh, when you women of Troy, Evelyn, wow, super, wow, and you women of Troy, the devil, and you women of Troy, wow, and I will make me day. Me chop on brand new way. Oh, wow. Yeah, unkasaka sekra. Wow. Evelyn, free here. Na dede pa chodoko. Odoko, ali wadru ha. Wow. Enti fa wo details nyina ma sound engineer. Na beje o ticket no why. Na je yo. Na anyway, aya wa wonyuma na. You me comment this one. Exactly. Me na me sometimes I don't get you. Me anyway, would have the proper man Evelyn, but don't require that with you. Yeah, that's it. Evelyn, and you know what? I'm saying, wow. Oh, Shannon. Nipa bro, you mo. Evia. Why are they? Me say, Kasa is the amount yes man trouble you mo. Ukraine late. Well, I want to match at the entire so. E wo ho no the idea o nya the Adom. Enko Frank away. Frank official pa. This has been also in my biasa. Hey, this was personal. Uvenya ma bro so. Yada se papa. Na free fi here no pay. Rebecca Johnson. Any walking distance. One time yes I order nante bra beji. Why? Madam Tiaba, me faka akra. Sa nti nyame ado ye be twen o ye be hwe wani mo. Yeah. Me badodo. Fa udini nyina wo bibia ma no na wo ba wa ba beji. Why? O ma ye de me hu na wow na de me ye de se de am. Oh wow. Ade wow sa. Nyame show, nyame adoma ye be hia. Nyame show be brave. Yeah that's. Okay, so you try my friend so my can quickly say my would be atojo do bakata no. The Chronicle say leaked audio over 2020 presidential elections. Apologize to the judiciary now. MPP tells Mahama and mosquito dashes to parliament, but NDC MPs are divided over his candidacy. The new crusading guide also say 16 months, no salary, OSP staff grumble, and then youth forum route for Elvis a free Ankara, Anafi.
KGL Group Partners, African Lottery Authority on Responsible Gaming. The Herald, the Obokrat, also say disorganized NDC returns to delegates for repair works tomorrow. A car for NDC one issue mudi kese pa na eba so nyame adoma echina de yi mpemfo edi omanim kan no saa issue mudi na eba so echina. Mahama admirer bought me Toyota Land Cruiser as gift, says Sami Jenfi na kasa no. Or say Ira Pablo to Boase. Ira Mahama, the young could be open as empire and a tossa, a shane Cassiano Edema or no Sami Jenfi. A Kufuadu chooks Burkina Faso government to Americans and was another herald, the Democrat at the Abba. Daily Guardian Swakasa also say special prosecutor battles Canal Damois in some Bibria or Moka was a court. I said the court also, I don't know. I don't know how to lie. Mosquito spills beans and once and yet Diana Gary and Agobe. The same. So I can't pay me also made a true deep party and coming into Tion and come a bravo home made a debut at the mechanical. Reduce prices of goods services now. Era the young for another pension and also Akasa or daily guide double cut and say, where's the number 6 called the 24 good for Mungi. Mon hwese ne oma na so betete. Utade so maka omodi. Odu wa no ka no. Ebi onu wa no don nwura ebi nwo. Se de a na okekati bi bem aban bu omudi chia. Omudi bi akeka ne ehunahuna ne strike ne demonstration mi di fam no. Saa pepepe na yeso ma okeka no so ko. Se bre no ese ne oma na itimi ba for Ghana for di dwa. Ye ka sei enipa dodo na sikasem no. Omobu nkonta dra omo sisia still di bi sia ne bisi. It's easy, especially when I feel probability say I buy my phone and crank jumano or maybe top up no one sem can AI denk kakra can na nanka wiase mu dawo ka fe ne ko na wiase no nim say oje 1 cedi o budget 3 cedis ko December afi mu ni na and then 1 cedi ni kra no one year ho kra na he chima 50%. It's di bresem na aba no na ayi election ya beba we say ya wie ni election nyame ya domo a ochena NDC unimu election headquarters ti mo afidie ne na ha radio TV online ni nyina no ye de bebro na sadia na no mo yema Dr. Hana Louisa Bisiu embe ka cho so no anam support no nti Chief Binding o number 6 oh no cry Chief Binding national organizer mo fama no adwuma no yeah Chief Binding o number 6 order number 6 who was anya order number 6 e obi nyo se eja ata na say number 1 Dabi na na doa aza eh makwa ba na e ma we dey to one say makoto afa use o gba nje na type enti Chief Binding number 6 mo fama no na eja be ma ba onso so gina hwe obomu omote na owura Vesefie ankran so mama no chichiri ni so atiase munya ne sa na nya boko nso uni enya hwe mimitu bia miruta mo enya hwe enka bomu ne hia so atiase mototo mo bibia anya kama ene mo aka no minim chama na still okay so bia mi gina ma confused elbesi anu say obenya bia ye na your sister son the birthday sister son ebesu ana akoko obe oni no ti owo achiri akoko obe oni no na ono no owo achiri dia osmosis mu ana ebi ti ba zo be ze osmosis o petrol ba ko osmosis mu na we zo be ti me why nti Sandy be a guy ya to pro and ewo you know private party you know it's Sandy be a guy only how at your age 23 years then na pa brabo to bo asika kra obedu oba as me need that 23 at so 23 yeah we invest we invest no 23 wow hey they was starting lessons on it wow oh wow yo